ntacyo bitwaye Ndadandabirana. Ni ukuri kw'Imana. wapi bari byari prank pe inshuti zanjye sha ndababonye pe niko serious sana. Hi guys, nizere ko mumeze neza, twe tumeze neza, nta handi ni kuri Levis Family twari twagarutse uyu munsi turi ku cyumweru, rero kubera ko nasenze mu gitondo nibwo njya Butarama, rero ndashaka gukorera abantu prank. Prank rero ntabwo mbizi niba iri buze gushoboka pe, nanjye nayitekereje gusa mu mutwe ndavuga ngo ngiye kuyikora, ariko ubwo nimubona tuyapolodinze muzamenya ko yakunze. Yashyizeho rero bro bite Sasa. umeze neza? Nga wagiye ku ruhande se nakubwira ko hari akantu ushaka kubwira? Ninde? Nibizi. Sindi kumva uri mu rusaku se? Navuyemo. Mba nese wambaye ikanguza 30. Wambaye 30. Arumbiye? Nabikubwiye. Wangurije 30. Ko ntabwo mpagaze wa urumva ko nemeze mane kwa sinzi ko mpagaze kahise. Oya birumvikana. Sinzi ko mpagaze kahise, mpagaze nawe muri bake. Ndadandabirana. Ndadanda. Ntacyo bitwaye. Ndadandabirana. Ni ukuri kw'Imana. Serena nari mfite namenya muhereza nyine kuko yari amaze igihe abimbwira. Ndayamuha akazi. Wowe ntacyo bitwaye. Gusa mani byari prank tu. Prank gute? Numvaga ko uri buze kuyamatura ariko kubera ko utashye none. Ntabwo yari prank actually kweli. Ndashaka kubesha nyine ndebe ko utiyangiza. Ahubwo nanabivuze nawe iyo mvuga ko mfite ikibazo gikomeye. Nibwo nari guhangayika cyane. Ariko nahise mvuga ngo nguza. Already. Nigiye. Hello? Hello, Already. Uko umuntu nari njyamye n'ubwo mbona ari mwe ndabusubira ntabwo bareka gifata. Ntabwo wagiye Gutarama? Urapfa Gutarama izi? Cyangwa twese kabisa. Umva mubwire ka nantu biretse. Ndangiza akabazo kantunguye pe. Kandi ahantu twagiye na Mutima. Fone yanjye yazi nyine yarira amafaranga. None ndashaka nitumye elfu moja. Wow. How do you expect me to be that rich? Mbabarira pe, reka n'ibyo yita. Jesus Christ, anyway. It is so urgent. Sana. Oh my, because my stuck with M-Pesa. Maybe soon I'll call M-Pesa in a few minutes. Utarifan. Iko. Hakuna M-Pesa. In Kenya we are broke.
umva witombabarira kumbara nimba uyafite yanyuze vuba vuba. sawa banzi reka nza kuyiduka nza kuyashusha kuri mpesa then by the way natumwaje uko Rwanda Sasa nitakwambia toka kwanza kwa duka alafu nitakwambia. Okay, basi itabidi ngoje nenda kuweka kwa duka alafu ndakupigia tu WhatsApp ama hakuna shida. Ni sawa kiasi. Sawa. Haya noneho mbona mweretse nimero ariko evidence Ala? Umeshatuma? Ya, bwana nimetuma. Amazina ya jina yeye. Beatrice Nyato, like what in your mama? Yes, we. Mbachana na jina umva byari prank pe byari prank man nuranye. Bitch, like really expect him to go back. Oh my god. Mwana we takaza imagine ni umva niwe yanyoreje mu bantu bose mpamagaye bazi ko ari we nyoreje amafaranga abantu. Bona like mimi niko najatunda kupenda kitu tarifanda kwa mchezo. Kenda tutezi. Oya naribi ariko gapfa ko wagize umutima wo kuyatanga nawe kwereraho ntabirenze. Nubwo nimekira maybe Cecile ameenda church. Ndio maana unaniuliza ndio biranchaza. Lakini mchezo unajua ngoja ni reverse ndio mbio. Omba nita nakunda narinde tanya kueleza. No, awacha ni reverse, wacha reverse tu. Sawa asante sana. Uyu Sohangi bari bitava ku meza. Alo? Alo? Oui. Umeze bite? Ubonye ko mpamagara ko yasinga ufata mvana. Wambabariye koko. Kubera ko utari kumfata. Umeze neza. Aya sinagufata. Ubonye ko yamutima nawe nuko kwifata. Iwe gazampamagara. Umva mani nubwo ndi guseka ko mfite ikibazo kinkomereye. Soni yanjye yazimye niyo mpamvu mani ntabwo ngiye kuyanjye. Ikibazo kinkomereye gishaka amafaranga 1000 cy'amanyakenya. None waba yanjye nkazikabwa nimugoroba. Kuyihe nimero? Nimero yanjye tu iyo ngiye muri WhatsApp. WhatsApp? Iyo nimero nkoresha WhatsApp ni Safaricom. Kondayo mfite. None ko mbaza nimero ntayifite. Nimero ntidafite amafaranga. Neze kuri ko bivuguseka. Isa imba bibaho hari kubibaho nari. Umva. Wari ufite ikibazo cyihute kuko Shamane. Nagushakira mu byumweru bitandatu. Ibyumweru bitandatu urukumva nta napfuye. Umva ibyo bitandatu hari inzu bicu. Wiziteze. Ndambabarira pe. Umeze neza.
umuhoye kweri mu byumweru 6 igihumbi. Ese wanjye ese ugiye gutegereza nimero Alo, alo umva ngiye kuyago ngohereza igihumbi nawe gukata oya igihumbi gusa Sakira niyo yo kamwereza umva alo i umva yareke wi yareke kubera nubwo nari ngiye kuyakohereza wapi bana byari franka pe iko ndakwibujije umva cyakazugira agatima keza wari ukoze pe umva shamwana gushanga uburse mutse ese ujye bane bye wote ni hapo